الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. Sa ikwalungan na makatindig subangkit, ang alungan na makapambalablag siran. Kaya peka pagkibubiin ka. Kutaw na may kaskana pa kanaraka ka, na siya ito na pakasurga, na gitwi-tito ka pakambalag. Adid na kapakatuna sa dayon. Mas miya magamal sa mapiya, miya marati miya magamal sa mga pipiya, nakitagusiran sang kutwa, mga pamumulan, mga kadarandang kapipiya ginawa, mga garding, ako kurmat ng siran, makapipiya ginawairan, nasupman sumya mangungkir, piyakambuk kigiran sumang ayatami, nagusukit mo ang kwalungan amori, nasiran na katagukusiksa, apakapinder pa ang siran. Ito is mga barakal, napipuntas sa nira na akal, may naguntaman siran, kung katatawiran sa dunia, makalidas siran sa iko kanarakaan, na si isiran matagu ko kasurgaan. Sa banarap yan utulir kita no, ukad ng tano. Mata na siran, apakasuluko surga, na siran imiya magukur. Nasusiran apakasuluko naraka, na siran imiyang alulugi, siran imiyang alalapis. Bitiru Allah Ta'ala, ala yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Di makapendetar susiran, pumakanaraka, susiran na pumakasurga. Kaso pumakasurga, nasiran, imi maguntong. Siran imi magukur. Yanitigu Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Uman iginawa, napakaukit sang kaya kapatay. Uman ibaraniyawa, napakaukit sa kapatay. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sa sir kanwi tuman sa mga balasyo kwalungan amori. Sa tao, makalidas ko naraka, na makasuluko surga, nagyuti miya guntong. Ginan ititu miya guntong. Apya kami rasa-rasa ko dunia, nasar ka makasuluko ko surga, naskay miya guntong. Apya pnikala miya kuwang ka ko dunia. Alam mo na patimutamo kang ko dunia na miya kuwang ka. Apya kapan may presidente kagi mapuro akadato mga manusia sa dunia sa kapapantagan na Apya ni kaya presidente ka na may kudi ka makasurga na tao ka may lapis. Sa tao pa kasuluk ko surga,
Agyuti titum ya guntung. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kada ko kawyag-wyag ku dunya, ainun tana sagad akapipya ginawa apa kalimpang. Pakapyaw na ginawang kanabad ng sagad. Gitu pa ni Peter wallah, ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. Sansata wa makakap sa mga timbangan yan, nasiran, suliugiran, suginawairan, akatagusirang kunaraka jahannam, sa tatapas siranun. Ron siranun din nakakal. Alungan na marubrubu. Unaraka sa mga buntaliran. Asiran roon na maka kakrasasiran. Amakan didamarsiran. Gayip yan utul wallah. Mataan na sa pamakasuluk ko surga. Nasiran iti pumakadaya na supakasuluk ko neraka, nasiran ni pumakarunden, siran imi yang ada dawis. Wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Yung ka mga tao miya magukur, nakatagusirang ko surga sa tatapasiranun. Ginan suya mananian na mga tao miya maguntong. Gitui sallallahu ta'ala napiyakay ng katanunian ini pangangalakyan rikitan sunaraka. Ini pangangalakyan ang kaya kasiksaan si ikunaraka. Apo penguyatan tanunian sa maun tanu na milidas tanu suginawa tanu pamilya tanu siya o kanarakan. Ya ayuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. His kanom ya maratya. Nalidas niyo mga ginawa niyo. Uso mga pamilya niyo si ikunaraka. Ay tagunian sa mga tao. Mga ator. Ad na mga malaikat na mga bibisong. Dila na supakan sa Allah ko inisugu inakiran. Kad iran ng gilibakan sa isusugu kiran. Gitu itigu Allah Ta'ala فأنذرتكم نارا تلظى بيكينن كأنقر قنوسو أبو يبسو كيو لا يصلها إلا الأشقى هذا أما قبقبون أروار قدويس روار قمرات أيو قران جنان إدي إبانغالك والله سنراقا kanirang kapalagwi antano kapalagwi kaan si itano makasung si ikusurga na siya na mapunggalabag sang ka dunia kanabas in ka mapunggalabag walungan amori siya ko katataguga ko walain ka siya ko katataguga ko liwawalain ka nasa nakapunggalabag ka ang kutwa ka pasurga ka. Api andi ka matagu derpa. Nagwapi andi ka matagu masa. Napipikiran ka. Agitu ni masa adi ka kang gilba ka. Kung ka pasurga ka. Naguginan ni masa adi ka kang gilba ka. Kung ka panaraka. Amay kung di ka makainang ka.
قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Turuan ka amataan asusiran uto mga dalapis asiran suliapis siran su mga ginawayaran gumanga pamilyeran ng kulungan amori nagi mga tawa titu mi lapis kagitwi ka kalapis sa marayag gina kalapis ko dunia sa pipira ka milyon pipira gatos gibu nakalapisanan asagad-sagad uhin ay titu kalapis nasukalapis kulungan amori kakayideyon sa diyon tanit yasa na din kami pumbalagagyong koto akapakan demar naguawida akal nagumasap pa daw nagumasakit gitu mga urip panu Allah isunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam napiyaki pa ng gilaan yan kung mga umat yan sunaraka napiyakay katirian sa mga umat yan apo pumakarayag niyan ang kaya kanarakaan kaantanong kayo ng kay. Gititigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannama yawma'idh laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malak yajurrunaha. Itilingo mas sunaraka jahannam sangkoto alungan amori. Adna 70 gibunya nakakang. Oman ni 70,000 kakang na 70,000 malaikat at tumutun doon. Masanan ang mga pasandit sumindiray nun kung katataguyang ko dunya. Oras ada ka pa kang gayagunaw kasandit. Waji ayaw maidhim bi jahannam. Italing umas sa alungan uto sunara ka jahannam. Gititi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه سيكو pakatarusiyan pada riwayah nama yara anna ahadan asaddu minhu azaba wa annahu la ahwanuhum azaba. Pinakamata na yako na pinakamababa ikasiksaan kung mga tao kunara kakwalungan amori na mama ay imbitad sang kaya malamak ko para-paran yan. Bako nang na para-parang ka at na malamok ko na kwenta nga man na may ka ibitad sang sopoy sang kanang bulaing ka ron imbitad ang kuto api na pendidiun aw takang kuto ataw na ayap na kagagdaman yanun na da amak kalalawanun sa kala ikasiksaan mampanasak kaniyan ipinakamay to ikasiksaan kung mga tao kunaraka na ayak kagagdaman yanun na di na unaan yan amala ikasiksaan. Jinan itigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah fayusbagu fi an-nar sibghatan thumma yuqal ya ibn adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'im qat fayaqulu la wallahi ya rabb
ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. Itiling umaso di na lagi di na miyak kadaya ko mga tao ko dunia. Apa di ko mga tao ko naraka ko alungan na maori. Isumbu si ko naraka sa sampurna akasumbu. Uriyan yan na ptiro na hay imbuat anu adam. Baad na miling ka kamapian sa miya kay sabu. Baad na sumiya gadir ka alimu sa miya kay sabu. Natiro ni na da ibatak wallahi kadnang ko. Naitaling umambu sudid na lagi diyang kung mga tao kaya pa ka ndemar kiyarginan ko dunia apa di ko mga tao ko surga isumbu ko surga sa makaysa na tirunun ahim buat anu adam inu baad na mileng ka akamarginan sa miya kay sabu baad na sumiya gadir ka akamarginan sa miya kay sabu na makagiraw ada wallah ibetidin ko wallahi kadnang ko kada sumiya gidra kana kabaragnan sa miya kay sabu na guda ami liakan akamaragnan sa miya kay sabu asak kaniyan na daalagi din amyara sa ko dunia ko makasurga giti tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh laysa bainahu wa bainahu tarjuman فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عملي وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهي فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة دا يسرقنو أين انتنا بدي إبن بالترائي والله عددنا للتيران ديرو بسا Pagilihan ko tataw sa kawanan na daakilin yan, aruar kumya papasadan yan. Pagilihan sa diwang na daakilin yan, aruar kumya papasadan yan. Na pagilihan ko hadapan yan, na daakilin yan, aruar ko apoy. Masasarang pang yan. Nakalak niyo sunaraka, apya busat tabi kurma. Udi na apya busat timan asat taga akatiro amapya. Kailangan amapipikiratan waya. Di itanwaya kapri paradun. Kamagaan din ay amasaso kapakataling matanusan. Namisaba pro mga luksakan mga pagariya. Na kay madakalaya pumagusay. Na siya tanubuta man ikapsumpatan tanubu isang kutoy sa apit gawi insyaAllah. Sanrakanu so rinaw na kalilinta di kapipi ginawa ko din yung kapandiray nun mamakinag giibu so orasa inibigay sa nga maliwanag ang kaya mga pagriniw mga laki niyo sa Jum'iyat al-Waqf al-Islami pinalamatan na miskano ko din yung kapandiray nun mamakinag sabaw ko sa kanong pasilama wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.